Eternally he lives for that bread. Človek žije na chlebe, jedine na chlebe. On večne žije na tom chlebe. Physically he lives by this bread. Telesne on žije na tomto chlebe. There's the two breads. Sú dva chleby. The Holy Spirit. The Holy Spirit is in you says amen to every word of God if that is the Holy Ghost. Duch Svätý. Duch Svätý vo vás hovorí amen na každé slovo Božie, ak je to Duch Svätý. I want to ask you something. No, chcem sa vás niečo opýtať. Now this is a tension part. No, toto je štiplavé. Mama used to give me castor oil when I was a kid. Mama nám zvykla dávať ricinový olej, keď som bol malý. Now I can't stand the smell of the stuff yet. A ešte teraz ho nemôžem cítiť. We was raised poor. Vyrastali sme v chudobe. Mama borrow meat skins or render them out. We get them out from an old sister named Goodman. Mama varila mastné kože a vytápala z nich masť. Dostávali sme ich od jednej starej sestry menom Goodmanová, We had a bakery down there. She baked hams and things. And render that out. We get meal and ktorá mala pekáren tam dole a piekla šunky a také veci a vykrajovala ich. take that grease and stuff and make our cornbread. Meso sme oberali a to masné sme brali na pečenie nášho obilného chleba. And we had poor eating. No wonder we had malnutrition and so forth. Beggary. A mali sme biednú stravu, nie divu, že sme trpeli podvýživou a tak ďalej na pelagru. But Mom, man, every Saturday night, Ale mama potom, každú sobotu večer, we didn't get the right kind of food, so she'd make us all take a big dose of castor oil. nemali sme poriadnu stravu, tak ona nás každého nútila, aby sme zjedli veľkú porciu ricinového oleju. And I just hold my nose and scream. I said, Mom, it makes me so sick. She says, don't make me sick. It don't do you any good. A ja som si držal nos a kričal, mama, mne je z toho zle. Ona vravela, ak by ti z toho nebolo zle, nič by ti to nepomohlo. So maybe that'll work this way. Tak možno to bude takto fungovať. Now, No, I'm going to ask you something. opýtam sa vás niečo. How can a man or a woman who claims to be filled with the Holy Spirit, which is the Word, Ako môže muž alebo žena tvrdiť, že sú naplnení Duchom Svätým, ktorý je slovom? is that right? Je to tak? And how can you be the flesh of that Holy Spirit has made you part of Him to reflect the gospel of your age? A ako môže byť telom toho Ducha Svätého, ktorého ste sa stali časťou, aby ste odzrkadľovali evanjelium nášho veku And deny the Word that He wrote? a pritom zapierať slovo, ktoré on napísal? I don't care how good you are. Nestarám sa o to, aký ste dobrí. Well, I can take you to Africa to the Hottentots there and show you a life that a Christian can't touch. Aha, môžem vás zobrať do Afriky, ku Hotentotom a ukázať vám život, ktorého sa kresťania nemôžu ani dotknúť. Even if they be caught in adultery. Ak by boli prichytení v cudzoložstve, If one of the women, before she's married, a young woman, she has to be tested first for her virginity. ak by nejaká žena, prv ako by sa vydala mladá žena, ona musí byť prv vyšetrená, či je panna. If she be found guilty, she has to tell what man did it, and they're both killed together. Ak by bola nájdená vinná, musí povedať, ktorý muž to urobil a obidvoch ich zabijú. What if that happened in the United States? Čo, keby sa to tak urobilo v Spojených štátoch? Who would bury all the cars? Kto by pochoval všetkých tých mŕtvych? So Vidíte? But there you are. Tak tu to máte. And Vidíte? they're heathen. A to sú pohania. See? The morale. Vidíte tú morálku? See, so you can't test it with that. Vidíte? Tak podľa toho to nemôžete overovať. Our Indian brother here can tell you now the Mohammedans probably live a lot better life than we ever think about. Náš brat z Indie vám tu teraz môže povedať, že vraj Mohamedáni žijú oveľa lepším životom, o akom my ani nemyslíme. But what is it? Ale čo to je? It's the Word that gives the test. To je slovo, ktoré overuje. That Pharisees was twice as humble as Jesus. Tí farizejovia boli dvakrát pokornejší ako Ježiš. He went around tearing up their churches and throwing them out and beating them out and everything like that. On chodil okolo, trhal ich z cirkvi a vyhodzoval ich von a bil ich a všetko takéto. This godly old priest, you know. Well, who was? If I was having a meeting against him this morning, A tento pobožný starý kňaz, viete, aha, kto bol, keby som mal dnes ráno proti nemu zhromaždenie, I'd say, who povedal by som, when you were sick, prayed for you. That kto prišiel ku vám, keď ste boli chorí, aby sa za vás modlil? godly old priest. Ten pobožný starý kňaz. Who loaned Papa that money when his crops failed? Kto požičal tvojmu otcovi peniaze, keď sa mu nič neurodilo? That godly old priest. Ten pobožný starý kňaz. Who dedicated you to God for a life of service? Kto sa za teba modlil, aby posvetil tvoj život Bohu do služby? That godly old priest. Ten pobožný starý kňaz.
Who was it when he was in jail come and visit you? Kto ťa prišiel navštíviť, keď si bol vo väzení? Godly old priest. Ten pobožný starý kňaz. And this young renegade called Jesus. A tento mladý odpadník, ktorý sa nazýva Ježiš. What does he do? Čo on robí? Called your pastor a snake. Nazval svojho pastora hadom. Vidíš? See, it's not by the fruits, it's by the word. Vidíte? To nie je podľa ovocia, to je podľa slova. Man shall not live by food alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Človek nebude žiť na samom ovoci, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. He was that word. A on bol to slovo. They just failed to see it. That's what he's supposed to do. Oni to jednoducho prehliadli. To bolo to, čo on mal robiť. They couldn't see it because it wasn't ordained to see it, that you can't come to me. Oni to nemohli vidieť, pretože neboli určení, aby to videli. Povedal, vy nemôžete prísť ku mne. Look at them poor Jews, their eyes were blinded. Pozrite sa na tých biedných Židov. Ich oči boli zaslepené. Sure, he did it. He blinded himself. Skutočne, on to urobil, on sám ich zaslepil. Think of how it would be to be blind. Predstavte si to, ako je to, keď je niekto zaslepený. Better be thanking God for what sight you got on the Scripture. Radšej ďakujte Bohu za zrak, aký ste dostali na písmo. Now notice. No, všimnite si. Now he was this word. No, on bol toto slovo. After this, he was tested. No, po tomto on bol skúšaný. We're going through this. Ježiš je skúšaný, teraz cez to prechádzame. See, it doesn't reflect the word when anybody says, well, that was for another age. Pozrite sa, to neodzrkadľuje slovo, keď niekto hovorí, no to bolo na iný vek. The Bible said he's the same yesterday and forever. Pretože Biblia hovorí, že on je ten istý včera, dnes i na veky. How the Holy Spirit you could say that you are filled with the Holy Ghost. Ako by Duch Svätý vo vás mohol povedať, že ste naplnení Duchom Svätým? Can I hurt you a little bit? No, môžem sa vás trochu dotknúť? Is it all right? Raise your hand. Nevadí to? Zodvihnite ruky. You won't be mad at me. Nebudete na mňa nahnevaní? If you do, you have to. Ak ste, tak musíte byť. How can you win with bobbed hair? Tell me that you're filled with the Holy Ghost. Ako môžete povedať, vy ženy s ostrihanými vlasmi, že ste naplnené Duchom Svätým? One word. Jedno slovo. Oh, I spoke in tongues. Ja som hovorila v jazykoch. To na tom nič nemení. I've seen witch doctors speak in tongues. Ja som videl čarodejníkov hovoriť v jazykoch. Interpret. Vykladať. Shout in the spirit, dance in the spirit. Kričať v duchu, tancovať v duchu. How can you men Ako vy muži call yourself the head of the house môžete hovoriť, že ste hlavou domu and let your wife wear shorts a necháte svoju ženu chodiť v šortkách and carry on the way she is? a správať sa tak, ako sa správa. Call yourself Christian. A hovoríte si, že ste kresťania. How can you pastors ever face God with a thing like that without standing up and protesting? You can't make them do it. Ako môžete vy, pastori, predstúpiť pred Boha s niečím takým, bez toho, aby ste nepovstali a protestovali proti tomu? Nemôžete ich donútiť, aby vás poslúchli? But if you get preaching like that, you won't belong to the seminary very long. Ale kážte proti tomu, nebudete dlho patriť do toho seminára alebo do tej skupiny. You'll have to get cooperation from somewhere else. Budete musieť inde nadviazať spoluprácu. We'll get into it just in a moment, the Lord willing. Dostaneme sa do toho za chvíľu, ak pán dá. Vidíte? There you are. I don't mean to hurt you. Ale tu to máte. Nemám v úmysle dotknúť sa vás. I love you. Milujem vás. That's the reason if you were floating down the river and I seen you go to drown, I'd be a poor fellow say, well, be a good person, honey. Preto vám to hovorím, keby ste sa plavili dole po rieke a ja by som videl, že sa potopíte, bol by som biedný kamarát, keby som hovoril, no, buď dobrou osobou, drahá. You better warn them. Radšej ich varujte. To je v poriadku. Povedzte im to. I said the other night, if I'm a Christian, I have to be identified with every character of the Bible. Ako som povedal raz večer, že keď som kresťan, musím byť identifikovaný s každým biblickým charakterom. I understand with Noah and preach with him in the days and warn the people. Musel som stáť s Noem a kázať s ním v tých dňoch a varovať ľudí. Right. Je to tak. Stand on Mount Carmel alone with Elijah. Musel som stáť s Eliášom na hore Karmel. Had to stand at Calvary and be crucified to myself and my own thoughts with him. Musel som stáť na Golgote a byť s ním ukrižovaný, sebe samému a svojim vlastným predstavám. But then again, I raised with him on Easter. Ale potom som s ním znovu vstal na Veľkú noc Triumph over all things. a zvíťazil nad všetkým. All the carnality of the world raised above it in him.
nad všetkou svetskou telesnosťou. V ňom som sa postavil nad to. Notice, it doesn't reflect the word then. Všimnite si, to potom neodzrkadľuje slovo. No, it doesn't vindicate it. Nie, toho nepotvrdzuje. Now, but if you believe the word, No, ale keď veríte slovu, God will vindicate himself, Boh sa bude potvrdzovať, as he did here in Jesus. ako to robil tu v Ježišovi. The word bread always means to be fed on. Chlieb slova bol stále na to, aby sa ním človek živil. And the man shall not live by bread like this bread alone, but by every word. So that's the word bread. Keep that in mind. A človek nebude žiť samým chlebom, takýmto chlebom, ale každým slovom. Tak to je chlieb slova. Zapamätajte si to. This bread that the church through every age has fed on has been the hidden manna just for the overcomer only. Toto je tento chlieb, ktorým sa živila cirkev cez všetky veky, to musela byť skrytá mana, len pre toho, kto zvíťazil. Revelation said so. Tak je to povedané v Zjavení.